Kanang nindot ni siya guys sa kanang naay diabetic. Okay kay ni siya ang ampalaya niya. Makaon po ni siya nimo ang udlot lapuhan ra nimo din. Ituslo nimo sa suka lami na kay na siya. Si Chewing nag-aglaag sa kaning kabukiran. Di na agad. Hello guys, welcome to my vlog. It's me again, Chewing. Naa dito sa ampalayahan karon tan-awa na bunga daghan. Diri sa among dol sa among tugkaran. Naradaghan kay siya bunga guys. Tan-awa diri. Diri mao ni siya. Na dako kay guanang diri guys. Mao ni siya diri. Mao na siya ang ampalaya. Diri. Nao. Mao ni siya. Diri. Mao ni siya diri. Na daghan kag bunga karon kisay mamalit og ampalaya diha kana dagko kayo na to pa didto to pa dagko kay bunga kanang nindot ni siya guys sa kanang naay diabetic. Okay kay ni siya ang ampalaya niya. Makaon po ni siya nimo ang udlot lapuhan ra nimo din. Ituslo nimo sa suka lami na kay na siya. Para sa naay mga diabetic kanang healthy kay na siya. Mao ni siya ang ampalaya. Naraday ko guys. Si Chewing naglaag sa kaning kabukiran. Diri dapit sa amo ang nataran. Nice kay diri nga place guys kay kuan bugnaw kay siya. Hangin kaayo. Muli kinabuhi sa bukid. Daghan kay kakahuyan. Bahalag pobre basta happy.